sangho bang inko rapiso se APHL se song long chepa ombin Ingdeng Crazy KAIPO mahang ki thekarnia men pen chiti malam ki duk det arada phan ki pajer pon Balipathar vai song aklamalong election campaign rally mai ki paman pon Pinya adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik long tangte pini adab birta juitha tangte pini adab birta bangke kangtonik long kadu kaveta me do me thak me kurwang tru thot therepo ni phai inkora truck sori hini renkora truck arni APHL city repair sai hemalong ma joining amai pedo ponlo So amai long APHLC Youth Wing Secretary Sarsing Bepen Mai Chari Ponsi APHLC Maipu Anparta India Alliance MLA candidate J.I. Kathar IAS retired Ahin Pen 24 plus Chief Convener Anparta Kedamtang Lang Perpen MAC Kilika Hutkar Jabdun Mate Kachepati Duna Bangpu Ratan Terang Lapen BJP Pen Abarim BJP Minority Morcha Maipu Mohori Singnar Lapen Anparta Arisang Pen Pachun Pon APHLC long live! Long live! Long live! APHLC long live! Long live! Long live! J.I. Kathar long live! Long live! Long live! J.I. Kathar long live! Long live! Long live! Ikram Han se pahay nama! Pahay na! Pahay na! Ikram Han se pahay nama! Pahay na! Pahay na! India Alliance pahay nama! Pahay na! Pahay na! India Alliance pahay nama! Pahay na! Pahay na! Rongalam, akema ahok pet ninga rongalam ake, ilikum Karbianglong, West Karbianglong, di Mahasau, along ri lapen, amonit atum apanta, kirai ki apansi, ilitum APHLC pen klembom lo, lapen lambangso, kirai kantum, apot, non 24 plus organization and alangli chief convener Roton Terang Kehai Lapen alangli long bang ano negawa bang may koiraisi alangli long dak APHLC long ng pa okto Lapen BJP pen ito bang itong nandun lo alangli ino na bang ke Mohori Senar alangli BJP along ke doon ke minority morcha a president lo non alangli BJP apang ningkang samse mane ning dok no dak lo atema ilitum try abirudhesi clamber APHL BJP itu la posi alangli dupta non APHLC along ang pa-optum lo la si alang lito manchuro lo la pen rat atum hanta nilito anatu pen ningkarong ipetlang arno non alang li roton terang ke hai si alang li nat pen ninje po si nili lo lalo piposi ini itum dakche tong nangkop mate adum mitu bar nangkop kita non kampung Cina yang komen kili, lapen ke kampung Cina yang jada lam tak belo, non kebandi MLA election, tarik nak kep loh, tapi halas so election hoda bakke alliance candidate sir J.I. Kathar retired IAS alangli phan pahay nangjip upi posini ni kening jema labang ke sibet udaluk ludan ke dobom
Karbi Anglong Autonomous Council kachari itu lapen ke pang DMLA di kedam tanga baktilat pang DMLA lapen ke MP non puanda Karbi Anglong pisu lapen ke Karbi kaya pisu aku tak atap Ate kupi posi arjab jedet ma lagi ilitum katu beta chini masih laso join pen masih ilitum katu beta ar kudolo masih la hai karjab asong japo tumong itu kejaran tu nanya pakai kami dan cijona dan non jara bidi non BJP ke ilitum Karbi Anglong pakai kemisen kalilo pakai keceng ben hiju dalam lang kamu pote lalu non Karbi Anglong atau kan ke untuk lo BJR election naik BJR election naik bukan non case tu te case tu ko claim klilo lage claim ke ye bhasi lage kapang claim ke lage lingkan ini ke kom saselo BJR aku tak pala tu ate case bang picho pe na kitu sine me alam itu respond pasi lingkan ini non hu chudu rajoni se aku non ba ke halang isi dengan claim cho aku case ke laku basi ma problem ko case ke 100% la tum claim ko bangke ke hai tanga case aku ningalang tum claim ai hit lu di ade paratu sapra semena tek ben itu mapa methanga council ke chera nagi ajak kong ninge claim ai hit le hala tumane chera tu na liya belu di kalima kala Kasi ako lacho ta galila no na bangke itu asong japo lapen ke Karbi Anglong at tawanu idul tumahan ka pamang lapen ke kacumpai kacong tu apol sting sa claim ilo po bangke nang litung kadu beta chimita hai idamtang tara lang solo bangke village council aputha traditional ateng pen chunelo pasi arateng no kapamang gupen up to them kadu beta chini dah hai ta non pon dah hala chunchela ki chuna kamali traditional ke palo non ba ke la tuma ba ke panchayat ras action ange pus la kadu beta chini nai rong sarajak kong nangji pu ka chesong ba nge chesong na teng la pen ke la so ke chesong ka pa chunji plutan te Ate ilitung non Karbi Anglong itu pisung pen ke payok nangji pulote ilitung ke tek se lapen kiri se lapen aron kacini alang li pansil ilitung ke bai nang ko lapen alang li pansil ilitung palian melong ko nang ko ate ilitung nengkan pan penune beneng penan Karbi Anglong district long lopen nengkan job sike brapo to kai le la narka bang na le sita ilitung kan bai dun tek che jo kacini ne lapen ke tek tu man selitung loyun bong asop ko situng ilitung abang Karbi Anglong ke द्वारा समय ilitung kindu lapen itu isung itu ke penangar ka lase nona bang ke ilitung dulera ilitung che pare set ka ilitung ke tek ser lapen kere set lapen apuna jate to ilitung abang dong equal esa ilitung abang ke tek ser lapen kere set aron kacini ta ilitung abang और ना पितांग लोग कुछ नहीं करो बसे अलग ली फंक्शन ली तुम सार जाएगा था फंक्शन ली तुम पापुटिन समय मूल अपन के लिए धरनी है बंके ली तुम टिंगी ने पिन पेन ली तुम अलग भांग अब मैं ना लोग ली तुम टिंगी ने पिन पेन पापुटिन तमें ली तुम देर सी अलग ली फाली तुम पहाड़ से Karbi Anglong के जॉब वाला था ली तुम फाना टेन पीपल कुछ नहीं करो Therepo ni phai ingkora trok suri hini rengkora trok arni lungbajong constituency ka parlo lakha hini disama sikari hanse rong pathua klamalong Karbi Anglong indigenous people organizations ingdeng kres ye mahang ke thek arni ke talon amen pen rong thom kiduk da darara tuma phan chitim alan mate mosquito net ake joy pen ron pon pedolo Sonsi KAIPO Maipu Samson Rongpi pen kaning je pon thuke labang so chitim alan ke ron pon long lokhe inut bang hinia bang phuatum ke rap nangki pidun si ron pon long puta ning je pon Halapu sikari hanse rong along rong asar bidya sing hanse pen pusitami KAIPO hamphang song pen lapuson chitim alan ke ron pon thega
Binson Tokbi Lapen KAIPO Dipu District Aro Maipu Hempu Ingti Chunbang Elias B Tokbi Anparta Rong Asar Bidya Singh Hanse Pencheng Lok Rong Thomarara Tum Chetong Dunsi di sama nong tu sikarihan serong di tum dak indeng kresi di tum kaipo mate Karbiang Long Indigenous People Organization so am hang kathekan dak sedang talon lo lasi kidamtang ning kata son thaksni tum non son kiduk kelak arong mate isi remote area son son adin non sri tum ning kematha pen ning aklong be mathasi musuri pak weta ron pondi pusri tum matha ponsi jisik pon lo lasi laso jisik pon long pini ni tum dak rong thomarat bhani tum kai po song pen ni tum musuri ron pon lo pachitang pon lo lasi dak adu kabe ni tum kemra pet tum anta me ni tum dak ingsamjin ba sin to so program pachun pon long lo lasi kibang jilang along sami la sonak thak ni tum katisik pon do thulo je muneng si pusami la son si tum mane arong mate kidu kela arong mane heme jangre la sonak thak si ni tum un an pen mane kirapon dia fasili tum sisik pon dolo lasi isi bangke ning aklong pen kachoro gangtung mate ning aklong pen kachoro ka pajir gangtung mangala lo non la so program ni tum la kaipo la so program kichun det la bangke ni tum kodam se kichun ma prudang te ni to phan inut bahani nangkang hondon la so contribution ke do si ni to phan mane la pinia ni tum distribution la so musuri keron ponong lo sa prangsia thonsin tum kachoro pajir polo ni tum phan la so songlong ni tum tangka sekai sini betul nang cirap dun laso program pacun dia phan laso ke thik ding mate man peng do laso akar bi to phan mane ni tum ahin pen suri karon pajir lo ni tum laso musuri karon pon long pot silan ma pet ka siga bangke pinang an rong thong phanta adon 5 si petang labi pulo boy fit same a program an to pathe pon long o jalo pinang bangke election a project puri lo kamasi code of conduct lagi lok lo amasi lahai asap so kasik sak mane gatherings mane meeting pa dota mane ni tum bangke social organization hampang song pinakamasi la sobang katisik pon abang sabsuk kadure do chatlo amasi ni tumda musuri kiron polong sami rong thompe tumla mane pak pharoi si social sonsi tum ron polong lo chetang polong karian siarong adang ni tum em sekolah kiralong apa ni tum dak ka be hamalong ini tum Karbiang Long kaipu isi organisasi ele tum Karbiang Long itu minglong so develop je pan community je pan ki take je pan alang tu masong pini ni tu malong dak wang lo la sini tu no namat ni lila media asara tu pan tan ni ala tu pan churu lo tapi alang tu pan tan ni tu marong lai itu gelak tu pan be yang dia pan me ke be no be tu pan je musuri pak ron tekan tan ni ningarong lo ni rong asapen asidak sigarian siarong arong asal nyali Bidya Singh Hanselo la sinon alang litum lahai organize kiseng nyali karjulong ga ningkan frog for pram lo sitame non sona meeting long kaching kilong bagai non pini dang ni litum marong nyali rong la pinian bela seme alang litum phane li pini chini dulo ili tu minglong aso Karbiang Long a district Kambang Long aso kilom yo piglang arong pen to kanu kedu aso kilu golom jaman ko sonsi ki theke re pama ba ko sonsi bemar yat ki jok pama pu kala tum kama tham me pixi pini niro na humri lo pini ni tum dak sigarian se erong samian se erong thanong phararong ni tum rong thong phanala ni tum musuri keron ini tum phana pachit tanglo la sini ni tum ala ni tum phanda chorolo la si la son alang ni tum ladak la hai rar phan kal biara phan ka hon ka jinsu ke du thek asolong ke ni tumta ansu se cherab dunji unon phitame ni tum cherab chetu dunji alang tum along sita la penala tumta ansu se klempon pa mit pon bom po se ni tum pini pe nili kamra hen penala phan chorolo Lakhain ko rahini Suropothar MAC constituency ka parlo white rangarong mate wai song aklamalong election campaign rally mate CM star campaigner amai mesen pen pachun pon
Son si mai chari pon silarson rongpi Soropothar Mondol Committee mai phupen aluhi pachini pon lapen mai ki phalam the local MAC kadom te rangpi pen than pon Aluhi Sarpoman Pen KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang XEM Jivan Chandra Pathak Roland Killing President BJP East Karbi Anglong District Dr. Dibjyoti CM Convener Media Cell Anparta Manpeng Kido ke theki dingatum chitongdun Adun Thumaya Long CEM Star Campaigner Ahud Radaphan Lamchak Pitekang Atengke Jongsi BJP candidate Surjo Rong Pharapan Soropothar constituency along Ongdung Avots Pen Pahai Pon Pulote Engineering College Aphan Landowner Atumaphan Kevangji Jangmi ni Phai Pho Arni appointment Pipon Vek Popusi Vaida Clarsa Pen Jaipon Anparta Lakhain ko rehini Soropothar MAC constituency arat ajak dingklui pen akar I kemang MAC kadom terang piaphan EMP ponvek popusi jongsi ongdung avots pen pahai pulote pusi lamchak pitekang Adun Thimaya Long Bang Pharo Sose arat APHLC Congress United Democratic Front of Soropothar atum BJP along chepa ogdun lapen Bang Somaya Long kado kabe Bang Pharo Truck Sose arat chetongdun si mai RDP dun Bokajan Hanjang Lang Sopen Bisnu Lekhe Report Kat News 13,000 মান মানুহে আপনারা গম পাইছে হাজার এক্স আউট কমিটি চেয়ারম্যান এক্স কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেসের দলপরা ত্যাগ করে এখানে আমার আজি ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করেছে আমার সম্মান পত্রিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং বিজেপি আরে তাত মানুহে আপোনালোকে চাওক কেমেৰা কিমান এটা এনে সমষ্টিত 500 হোৱা নাই 500 মানুহক তেওঁলোকে এটা চিন্তা পাব বুলি কেনেকৈ Nihan thonsori kisah salah amai fusion thonti mau kai pendai lo pilih lebang so amai lo yang aja tanggung district pen Mohila Morcha pen cenglo ST Morcha pen cenglo ini tu lo aja tanggung MLA Dorsi Ronghang ki hai pendai lo pilih lebang so amai lo aja tanggung dak Dais long gitu kita kita ngatung gitu an lapen di Soropothar BDC chairman senior Ronghang pen cenglo board chairman Laichana Leng board chairman Samsung Tiaki Hai, Board Chairman Mohan Singh Kisok Hai Pendanglo, Tila Bang Somai Long ada Dais Long gitu, kita kita tung gitu an, kita honai SDA ke Hai tung gitu an, JPA ke Hai tung gitu an, lapen ke Long Plate Roxy Ben, Kibang, Local Committee President and Long Secretary tung gitu an, lapen ke Pai Phurun Po Phurun, katu kami ni hin peningat Long Pen, kadong per kita kadong. Kini ini tum ekopai lo, ini tum arjat include Ben kari. Ini tu mafan suruh bane bukajan LSC fan ini tu ninggati the suruh orang har sarfan lagi border din lui bane tu kar ipen ini tu mafan ini tu kaci honai siam sar doktor tu ramo hang alani naka bori people pen ini tu puthot ini tu candidate man bondhoro lasika tu kare pini aji tu abang phubang di tu an itu ibang siam sar ban itu iri jar dapil sina kacurong tempat terus sina nah hello Nili welcome address kita ni bang lakukan pada tinggal laut non ki bang ki election tarik sirkiap April lacit lo labang ke ini tum katu kabe abang phubang phutin sami chini lo lagi ini tuma candidate sodurong phalo arjan na pidong arjan mate lotas mate bodong phul hello kasi katu kabe tami nili hin penani tum non ki bang ki MLA lesoma ke ong nong abut Soropothar pen paipon po puning the pen lo